Si Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangapan Kachuningri Padupon. Jong hele elitum CM Tuliram Panchuningri thong capstame PGR BGR along nilong ke angli evek son masi claim masi hi hello. Athe pipasi CM Tuliram Ronghang PGR BGR along ne along evek son nama hedella. Lake rat tum stame chini hulong. To kachini tum to kok thai lang pot. Jadi nathan poni ko PGR BGR along nelong election nama heder alam the bangke CM Dr. Tuliram Ronghang stame behari akhai tumpan kafiri ke dokok aja ini si PGR BGR along nelong ke election nama si hai heder lo to PGR BGR along nelong kopi posi CM Dr. Tuliram Ronghang election nama heder lo video lang thusna तेरे को फोन में धमकी आ रहा था, तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या मेरा उखाड़ लेगा तुम लोग, कुछ नहीं उखाड़ सकता है। Labang so behari kani alam thaiglong ka dika duga vikar benglong ra do antum stame PGR BGR along le lo jani alang li lapuan kar bia phang adom gi pi he thaiglong la bonan itu asi CM Dr. Tuliram Ronghang nang li chematha pamitu kar bia tong ke thema mate bang khai si ke thema nang li labang so behari kani je jani sinang li PGR BGR along le long election na mai hedet kalima kar bia tum ko anone PGR BGR along le long jani kache song mate cuci junji pinpen nangli kar bia tum han cijin so sema CM Dr. Tuliram Ronghang nilihin pena chuni ri jalam the bangala heno jongsi kar bi phan kaching hondo pulutante PGR BGR along le long tame election nam dengo anote nile tum stame ning stame arong po PGR BGR along le ajani ilikar bi tum ko anane kisung mate mekri meglang pen kachisong mate ilikar bi tum han ifunang thing a ifunang war a ko anane ilitum hospital ji ponang se set chiroi dam nang se set lake nangli chok che jani lo CM Dr. Tuliram Ronghang asi nangli matha pamitu kar bi phan chijin so nei ba khai phane election na mai he ilikar bi phan plodante election ki prap pil nangli ke nasi Tuliram Ronghang nangli chematha pami nei behari tumda tong nangli phan nang pahai luma behari tumda ke nangli phan nang phai ni karbi behari ki mix ajani si nangli ta ke hai cho প্রায় 3 ঘন্টা করে আমি আলোচনা করে যাতে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার সেই মতে আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছো যে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার মতে PGR BGR সেইটো ইনক্লোজার বিলাকৰ ইভেকশন কৰিব লাগে বুলি এটা অৰ্ডাৰ আছে সেই মতে আমি সিদ্ধান্ত ললো কালি পৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা যিবিলাকৰ PGR BGR ইনক্লোজার আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কালি পৰা আমি নোটিছ দিয়া হ'ব তাৰ লগত আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন সেইটো আমি স্কিম বনাব লাগে বুলি কৈছে মানে SOP বনাব লাগে বুলি কৈছে সেইটো আমি কালি পৰা আৰম্ভ কৰিম ইনক্লোজার মানুহবিলাকক আমি সোনকালে ইভেকশন কৰিবৰ কাৰণে আজি মিটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছো ake hai CM Dr. Tuliram Ronghang nangli inkoy ani kachi chak kalam chage nangli chuteni eloma pinian ke March 11 nangli elo bons tame nangli lam chake pleng pedalo la puson pulutang te nangli stame karbi anglong arara phan kachong thui manderlo non ke karbi akhai phan kaching hon avedera joinisi CM Dr. Tuliram Ronghang stame PGR BGR along elong stame election nam masi hai hedalo jongsi nangli yongsi khai phana sing hondo pulutang te prabjing pen election nam desi ki me ko nilihim pen achuni riji ke lalo kardong pini video bang lasik pajupang kopo